a re bone ditlhogo. Puso e rutuntsha bakapa ditshwantsho le go sebedisa lekgotla le le tsamaisang hama wa bojanala. Lekgotla la maloko a dikhansele le kgatlhanong le kgokgontsho ya bong. Setlhopha sa UB Volleyball Club se tshegetsa kgaisano ya malatsi a mararo ya ditlhopha ka go farologana. Boinelo Ntshole ke yo ronelang ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bo di amogele mo pegong ya ntlha moemedi wa company ya Forge Media and Entertainment re Duncan Ivan yo o kametseng le lenaneo la Botswana Ignite a re batla gamhama wa bodiragatsi o itshetletseng ebile o na le seabe se se bonalang mo go godiseng itsholelo o buile se ka la botlhano jaaka na buisa babega dikgang ka mananeo a batla dirang ka fa tlase ga thulaganyo ya Botswana Ignite e kopanetsweng ke puso le modiragatsi Steve Harvey mo dingwageng tse tharo. Mananeo ao a bontsi jwa one a tla simololang kgwedi ya Seetebosigo a akaretsa ithuthuntso ya bakapa ditshwantsho ba diphologolo le makgabisanaga le motshameko wa Family Feud. Mo nakong eno taletso e setse e dule ya gore Batswana ba ba nang le kgatlhego ba tsenye dikopo. Bathami Malabe ka dintlha. Lenaneo la Botswana Ignite le setsweng ke botsalano le tirisano mmogo e le hatseleno lenanatso le modiragatsi o tumileng wa ditshwantsho tsa mosikinyego re Steve Harvey le tsisa selebego se sešwa mo mohameng wa bodiragatsi wa le hatseleno. Lenaneo le le tla thusa go thabolla dikitso tsa badiragatsi ba ditshwantsho tsa mosikinyego go ba ba mo seemong sa go ka phadisana mo seraleng sa mahatshehatshe. This project is one of the key projects that enables Lenaneo le tla itebaganya thata le go thabolla dintlha tse di harologaneng tsa mohama wa ditshwantsho tsa mosikinyego ga mmogo le go thusa go aga itsholelo e ikaegileng ka dikitso mme ebile le tla ka nako e ka yone le hatseleno le leng mo loetong la go rotloetsa go fetola dikakanyo. Mindset shift that this nation is now engaged on as we understand. Go simolodisiwa ga dikolo tsa dithuto tsa ditshwantsho tsa mosikinyego tse di harologaneng di akaretsa se se itebagantseng le boitseanape jwa go tshwantsha diphologolo tsa naga tse di tlhomamisitsweng ke sekolo se se maitemogelo a go godimo sa New York Film School ke nngwe ya dintlha tse di botlhokwa tse di solofetsweng go aga mohama wa ditshwantsho tsa mosikinyego o itshetetseng. How do I cut a good deal? How do I protect my rights? How do I make sure that all the material that I have at the end is mo godimo ga go ithuta ka go dira ditshwantsho tsa mosikinyego badiragatsi ba tla rutuntshiwa gape ka dikgang tsa madi go bata madi go dira ditshwantsho tseo ga mmogo le go bapatsa tiro ya bone gore e phunyeletse ko mmarakeng wa mahatshe a mangwe. There is a creative component, a training and development component, but there is a through line of business and through everything that we're doing. Go simolodisiwa ga lekalana le le ba le ditsamaiso tsa mohama wa ditshwantsho tsa mosikinyego ke sengwe se badiragatsi ba monogae ba ntseng ba gatelela botlhokwa jwa sone ka jaana go ka thusa go bapatsa dikitso tsa benggae ga mmogo le go rekisa mafelo a harologaneng le hatseleno go ka ngoka badiragatsi ba mahatshe a mangwe go ta go direla mono. Mme se jaanong se tla atega. As you can imagine, a lot of that is to be able to give international producers the confidence that when they get here they are dealing with, they're going to be working with people who are ready to receive them. Maikaelelo ke go bontsha baitseanape ba ditshwantsho tsa mosikinyego ba mafatshe a mangwe ga le hatseleno le na le dikitso tse ba ka di dirisang fa ba tla go tshwantsha mono ga mmogo le go netefatsa ga tsotlhe tse ba di tlhokang ba ka di bona mo lefelong le le lengwe. So that there's a bit of a one-stop shop for them. Le hatseleno le setse le itshupile ya rena le batho ba ba nang le dithutego le dikitso tsa mohama wa bodiragatsi tikologo le makgabisanaga tse di kgatlhisang tse tsotlhe di ka thusang gore maikaelelo a go thabolla mohama o a atlege. Tsholofelo ke gore mo ngwageng tse tharo tsa lenaneo la Botswana Ignite mohama wa bodiragatsi mo lehatsheng leno e boele wa maemo a harileng ebile o na le dipoelo. Bathami Malabe, BTV News, Gaborone. Thekiso ka palabalo e neng e tshwere kwa Lubu Maabane e tlhalositswe le nngwe ya maikarabelo a polasi eo e itlamileng go tlamela barui ka diruiwa tsa maemo a ntlha ga mmogo le go ba rutuntsha ka thuo ya tlhwatlhwa. Se se tlhalositswe ke mogolwane wa polasi eo re Jeffrey Balogi a rutle no modungwa. Polasi e ya Lubu ke ya puso e mo borwa bophirima jwa tsapo mo kgaolong ya Kgalagadi borwa e tsadisa dihutshane ka go farologana le go rutuntsha barui go ralala lefatshe leno ka tsa thuo. Thekiso ka palabalo e ne e tshwere mo polasing
e ne e akaretsa magareng ga tse dingwe diphelego tsa letsopa la dopa di le 47, dinku tse di namagadi tsa letsopa la sokara di le 45 le diphoko tsa letsopa la damara di le 15. Tlhwatlhwa ya go beeletsa e ne e laolwa ke boleng jwa seruiwa le tlhwatlhwa ya mmaraka. Ruo lwa rona lo ne ro rekisa lo kgonne go rekwa ke baruhela ne ba tsile ka bontsi jo bona metsamo maybe le ditlhotlhwa tsa ne ba reka ka tsone ne ba sa ikaletse thata jaaka ikile ba ikaletsa mo di taxo palabalong tse di hitileng ka gore mo bogompiekong sehutsane se se rekilweng ka tlhotlhwa e go godimo ke phoko ya savana ka 10.3 mo ile gore ha ke bapisa le tse di hitileng tse ne gore ne di tsamaya ka bo 15.7 gona le pharologanyo ya gore Batswana ba tlhaloganya gore ba nne le naelano mo auctioning ka gore ga se khaisanyo ebile ke aga government ya ratang gore Motswana mongwe le mongwe a nne le seabe. Barui ba kgotsa ka fa thekiso e tsamaileng ka teng ba tlhalosa fa e ne rulagantswe sentle. Ke batla go tlhabolola leruo la me mme ke rotloetsa balemirui gore a re tlhabolole thuo ya rona ka gore goromente o dirile matlhabelo mo tsabong yaanong o re batletse maraka ko Europa. Kana phoko e lengwe hela the ratio is 1:25. So effectively ke rekile dipotsa di le 25 minus maybe 5 mortality. So you know the numbers have been improved or will be improved, and the quality, because some of these were studs, commercials, as I said, they were quite good. Kara monana ko lapeng hela ke morekere go botlhokwa gore re nne le responsibility ka dizile gore ke tsa rona re tseye marapo kana diwele tsa gago ga re o di emele ka dinao o di etelle pele ya ka go sena ditiro yana le wena o kgone o itirele o ikgwetlhele tsone ditiro jalo ka gore le rule ha le boa le ntse le go tsalla yalo le wena o ka rekisa wa kgona go ba letsogo. Polasi e ikela go tswalla e tshwara thekiso ka palabalo morago ga dikgwedi dingwe le dingwe tse 3. Neo Modungwa, Botswana Television, Lubu. Lekgotla la Botswana Association of Local Authorities bala le ka ile fa go kgontsho ya bong ya oketsega mo lefatsheng ka bophara ka ntlha ya go tlhaela ga dithuto le melaetsa e maleba ya go lwantsha kgang e. Lekgotla le ne le tshwere thuto puisano go rutuntsha makhanselara le maloko a dikomiti tse di amegang ka dikgang tsa go kgontsho ya bong kwa maung. Maretha ka Isara ka pego. Pele wa lekgotla la Botswana Association of Local Authorities bala Rempodithole a re go botlhokwa go nna le dithuto puisano di tshwana mo makhanselareng le dikomiti tsa metsi ka dikgang tsa twantsho kgokgontsho segolobogolo mo metseng e tshwana maung le mabapi. Mafelo a ke mangwe a amegang thata fa go tsena mo dikgang tsa kgokgontsho. We have vulnerable people in the rural areas. We normally never reach at the deep end of the countries, but that's where we have a lot of GBV cases. For instance, in Maung, we are happy. There are programs that are good for us to sensitize people. We have kids that leave schools at younger age, some to GBV in the houses, some to rape. There is Banabale Sedi, which is doing very good. We went to see them, we supported them. Today, with the initiation of the Bala Gender Commission and the chairman of the district, that's why we saw us donate. We're trying to put a helping hand where possible as the leaders on local authority. Tshwaragano ya lekgotla la bala le puso ke mangmang mo go netefatseng gore kgokgontsho ya fokodiwa mo setšhabeng. Me ke simolela ka go leboga bone ba Gender Association ya bala gore ba ne ba bone go tshwanela gore ba tekwana mo Maung mo district council. Ke so se stona thata. You see bala Gender Commission e diretswe gone gore lebe tsona dikgokgontsho tse di teng mo malapeng a rona, not only ya bong kgokgontsho kana ga e helela mo bong ena le kgokgontsho ya bagolo bagodi ya le kgokgontsho ya bana la bogore. So the commission tota e leba dilo tse tsotlhetse. So Maung as one of the villages tse di affectegileng thata
re itumela gore ba bone gore go tshwana gore go tekwang. We have invited the focal person from all the 31 district councils, le commissioner tsa di councils tsotlhe di 31. So this workshop so ke workshop ele gore we are here go tla go tsholetsa ka ntle ke re mono wa rona wa go leka go lwantsha khokgontsho the gender based violence ele gore leka go elwantsha re tshwaragane le puso gore khokgontsho e kgone go ema so re ha go elwantsha re leka ka bojothe maele otlhe a go leka gore re elwantse re romela melaetsa ya ka mo maphakele re kile rana le mogwanto wa ile gore ne re simolla ha ra fella ko REC o ne re mare gasa molaetsa wa khokgontsho lekgotla la bala le ne la bela lefelo la bao ba ba milweng ke khokgontsho la Women Against Rape 4160 pula go thusa mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi jaaka go reka dijo le melora. Mareta Kaisara, BTV News, Maung. Go tlhoka go sedilwa maikutlo ga borre mabapi le kgokgontsho e bakileng ba iralala kana ba godile ka yone go kaiwa e le nngwe ya mabaka a dirang gore borre e nne bone ba ba di gogang kwa pele mo go direng melato ya kgokgontsho ya bong go tlhoka go alafesega maikutlo mo go tlhalosiwa e le gone mo go ka bakang gore ba tseye ditshwetso tse di felelang di ba gogela kwa kgokgontsheng Yengemali Moyo. Go ya ka baitsanape ba tshidilo maikutlo setšhaba se na le seabe mo boitshwarong ja ngwana mosimane go tswa bonnyeng ka se moruta bopelo e thata jwa go bipa kutlo botlhoko le maikutlo a gateletsweng seo se baka gore ngwana go lele mo botlhokong a tshaba go ikuela ka poifo ya gore setšhaba se tla mo leba jang. Re itemogetse gore go na le mathata a bolwetse jwa tlhaloganyo mental health bontsi re le borre re na le mabadi a e leng gore gola ka one mme be re sa bone thuso ga re sa bone thuso gore a re go tswelela go gola go ithela motho a ela a ikgolegile go tsaya ela a tsetse mo botshelo a ba itseela botshelo. People usually get surprised and say, oh, that guy was so reserved, he was so quiet, we don't know how he killed his partner, he's traumatized. Okay, some of the common issues with the men, some of them, they don't talk about these things. But when we do the counseling sessions, he was molested by a relative, by a neighbor when he was in primary school. He never told anybody about it. Dipalo tse di tsweletseng ka go golela pele tsa kgokgontsho ya bong di ka rarabolosega fa fela setšhaba se ka tsaya boikarabelo jwa go godisa ngwana wa mosimane ka tsela e maleba e tla mo letang go ikuela fa a tlhoka thuso. A re lekeng gore simole go ruta bana ba rona gore o kgona gore o agisane le motho o sa dirise thupa o sa mmitse o sa alwe be re ba ruta gape gore ba tshwanetse re ba ithate ba itse gore ga ba ithatile but ba bangwe they're just coming to add onto the already existing lorato la ileng gore ba ithata ka bone. Cultural wise, we need to have a society that is more willing to allow the boy to cry, to be vulnerable, to express pain, to open up about pain, to open up about emotional issues. What is bothering your emotions? Setšhaba se rotloediwa gore e re go neele ngwana mosetsana dithata se se ka sa kgaphela ntle wa mosimane se go tlhalosiwa se tla thusa gore ngwana wa mosimane le ene a itse gore go siame go supa maikutlo a kgona go itse gore o ka ntshetsa matshwenyego a gagwe kwa ntle le poifo epe. Yengemali Moyo, BTV News, Gaborone. o tshwere dikgang tsa Botswana Television ra tswelela tautena mokgweetsi masisi a re puso e tla shafatsa maharatlhatlha a sila nama kwa madirelong a BMC kwa go tlwaelesegileng ka go dirwa ga nama ya thini ya ECO. Maharatlhatlha a tla lopa madi a tshwarang 230 million pula a tla tsengwa mo lenaneo la madi la monongwaga mme jaanong go nna le kago ya mohuta o e tla tsisa dipoelo tse di bonalang mo thekisong ya nama. Tautena Dr. Mokgweetsi Masisi o rotloeditse lephata la tlhabololo kgwebo go inaakanya le go tlhomamisa gore ba sireletsa dithoto tsa ECO go somarela ditshwanelo tsa lefatshe leno tsa go nna lone hela badiri ba nama ya thini ya ECO. Tautena o buile se kwa phuthegong ya balemibarui kwa kgaolo ya Nkami. Plant ya BMC e boloka tse tona ra go ishahatsa ha re ishahatsa ya ne me penta toropa ya tatoa lapa
ha re shatsa yana re tle re ra gore kgone go betla dinama tse di batwang ke bareki ba tlhotlhwa e go godimo ya ka ba di batla e be re isa go bone ya ka ba di batla ora gore BMC ta be bona madi a botoka ra go ira gore re baballe the brand ya eco la tseleng gore re santana re exporta kana re ntsha dilo re direkisa di le mo se sa tlhabolwana re dumela gore se tshwantse ga toga ka ponyo ya leitlho ka gore tota ga ke ra hitlhela ko maikeelong a la rona 2026 re santse re dira jang ka gore o tla itlhela gore nama e re ntsha mo Botswana re isa ko ntle rona re rekisa ka 100 pula o 200 pula mme ga o tsana bana di same bokete bo bo tshwanang nama e tshwanang o mo yana bona se bana re pula ka yone o dumela gore 700 pula re tshwanetse re mo kganele mo gae e lone tsela ya gore re tswaka tswang e ithulelo re hetle mebereko re re tokatse matshelo a Batswana re le ruetsa gore kgang e re e tshwaragane re ya tumele re e buisane re kgone gore re le kgokgeletse gona go tsana ko seemo sa gonna jang wa tsore di ba phegarane teng ga di kgantsa rena tsana kwa bosupa kgaitsela ke go segonkwe o eme sentle go bonela tsa metshameko kgaitsela ka madumela o lebile re kopana gape go mahelo a beke ke dumela gore ke matsorotsoro a metshameko a ko original ka ba maru raitso ke di tshwaretse Batswana ntse ke di banela ka tlhamala tla go leboge o lebile mme ke re tle jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe o tla bonga go nela dikgantsa metshameko tsa Botswana tonight mme ke gore o letle ntle le go dia ipenako a re tsene mo go tsone ka tlhamalalo e le tsela ya go kokoanya letseno le ka thusa go tsamaisa setlhopha sa UB Volleyball Club setlhopha seo se tshegaditse kgaisano ya UB Open Volleyball ya malatsi a mararo kwa UB Sports Arena go bona ona sehidi le tlamelo montshusi ba latela mongwe wa barelagani ba kgaisano eo France Mashamaite a re bantse ba sokola ka ditsompelo tsa volleyball ebile ba retelelwa ke go thusa go pega batshameki ka jalo letseno le batla le bona mo kgaisanong e le tla ba tudisa melatswana mo godimo ga mo se ke tsela nngwe gape ya go ipaakanyetsa dikgaisano tsa zone 6 se ba yang go di tshegetsa ngwaga ono o ya fifing ya ka rotheritse hela le hatselo thelitse gore ga gona volleyball di-activity tsa volleyball ga dio tota since last year ga gona di-activity ngwaga o lone sa lo simolola ga gona la activity this is the first activity ya volleyball e leng teng be re bona go le botoka le gore re kope yone holo e re dirise di-team tse di kgonang di kgone gore di tshameke re sa tswa lepe konte socially le tse di mo elite league re lebile gone gore rona re batla go dira letseno gape ka ga thoko mme gape re tsisa le tsone metshameko ya volleyball ko batho mo metshamekong ya letsatsi la ntlha la kgaisano Kutlwano Volleyball Club e fentse IHS Gaborone Volleyball Club ka disete tse pedi go lefela tsa 25-18 25-23 okay ka gore gantsi ne re sa traina mmogo tota plan ne le gore re go ba servicesa re make sure gore ba se ba sokodisa and then we block a plan ne le mo service le block mo ile gore bereke start we came re itse gore we are going to face a tough team longer it has the upper hand against us so our main focus was on block le defense so our fish re na re palwa ke pass hale la hale e leng gore ke yone na re a rirela gore ska ra perform ya ka ne re batile kgaisano e ngokile ditlhopha tsa borrediro ba bobedi di akaretsa tsa UB Volleyball Club Blockbusters Gaborone IHS Kutlwano Police Muchudi Legends Kalavango ga mmogo le Prisons ditlhopha tsa bommedi nne fela e leng UB Volleyball Club Spiking Stars Kutlwano le Police 6 go bona one sehedi BTV Sport Gaborone
fa jaanong re tsena mo go tsa Botswana Premier League setlhopha sa Gaborone United se fapile sa 11 Angels ka dino tse 2-0 mo mosamekong wa league ya Botswana Premier o neng o le kwa lebale la Obaditane Chulume mo ya golele o ne inoseditswe ke Mpho Gaswane no ya ketapele mosameko se tse ka metsotso gore o ya bokhutlong karolo ya bobedi itsamele metsotso ele 25 bolokong kalolang anosa ya bobedi ibile ile ya bofelo ya mosameko go nela jalo the Reds phenyo ya bolesome le bobedi ka dintlha di le 40 le motso tatlhagelo ya bofera bongwe ya lekgamula bananyana e ba beile mo maemong a bolesome le bobedi ka dintlha di le 22 le bobedi. I'm very happy with the result. I'm very happy with the performance as well. It was a very, very professional and efficient performance. There's always a chance. There's always a chance. So long as mathematics still says there's a possibility, there's that possibility still there. We will always play. We will always go and push the other guys that are in front of us until the last moment. It was a game of two halves. If you look at how we started a bit slow, sitting at the back. GU took control of the situation until we conceded. I think it was on the 43rd minute. But coming from the breather, we were much better. We created chances that had we converted one, it could be a different story. Mo maduong a mangwe a metshameko eo ya liki ya Botswana Premier VTM FC e buile ka dintlha tse tharo kwa phalape moraga go fapha Morupule Wanderers ka dino tse tharo go ile nngwe NAKO United le BDF 11 di palelane ka lefela setlhopha Orapa United e pegile Police 11 dino di le 2 go lefela Security Systems e fapile go le Ghost ka dino di le tharo go ile nngwe. Faretswelela team Botswana ke bone ba fenye ba lebelo la 4x400 relay ya borre morago go kwadisa nako ya 3 minutes 2.97 seconds mo kgaisano ya mabelo ya Lefika International Relay eneng e tshegeditswe kwa lebaneng legolo la setšhaba tshokologong eno setlhopha seo se ne se agilwe ke batabogi ba ya Pondori Tebogo le Tsile Lungo Scotch le Maitseo ke itumetse maemo a bobedi a gapilwe ke setlhopha sa jwaneng ka nako ya 3 minutes 3.56 seconds fa ka go bomme lebelo leo le fentswe ke team BW kanako ya 3 minutes 40.70 seconds a re bone dintlhakgolo tsa lebelo leo. Ke dumelang gore di tla re bolella gore ga go diragala ka tsela ntseng jang ke ba off they go ja go to tlhaloserra go ka bona gore ba a dirang para se sone se sa Botswana go botsa di buile ka ene khantele ke gore ke mongwe wa dinaletsana tse leng gore di a gola ra bona pending over the betting on the second position mme ona a tswa go third position e leng gore ibile ona a tswa khakala go morago mo dira mo ntse gore monna ke la le maitemogelo a se ntara ka sepe a ga isang ga go team Botswana finishing on position 1. It was a good relay because we haven't been training for a week. So for us, this is part of our training program. It's a decision that was made in the morning when we finished the relays that we came here for because it helps us keep the legs rolling again. Mme hela ha o ka o bona matshwenyo ga rona thata go bomme ka gore tota go sena school sport yana ba maoto a tshupa go tla go le baleng kana bomme gantsi ke batho ba ba tsamayang ka group mme a o le ba standard go go re se go letse go di moela thata dinako tse nne di tswa ha mahatsha mangwe a kgona go struggle go ira nako e irwang ke club e one mme hela go supela gore development da rona go ditlabong we are on the right track. I'm glad that even though Hara qualified all those other serious events like World, Africa and the Olympics, me Botswana bone ba ipakantse the teams are already ready. I mean now athletics understands for qualifiers. I'm really happy. I need to appreciate and thank the clubs. Some of these things are beyond our control. I think you can calendar and look at a better month that other countries can come. I think for some reason other countries have other engagements. So we're going to sit down and look at the Khwedi. I think it's clustered. I can't know you IWF this is the right date. But we'll look on that, we'll talk about that and come to an agreement on that.
Mopagami wa dikuta wa Monogai Rose Branch o tlhotse a feditse tikologo ya bone ya kgaisano ya BP Ultimate Rally mo maemong a bofera bobedi ka lahare Ferrari o feditse lebelo le mo nakong ya diora tse 2:43 le disekonte tse 32. Antonio Maiwo o fentse lebelo le mo nakong ya diora tse 2:31 a sola morago ke Van Beveren wa setlhopha sa Monster Energy ka nako ya diora tse 2:41. Kgaisano eo ya BP Ultimate Rally itla bukutlong ka moso ka tikologo ya botlhano. Hey guys, so stage 4 over and done with, and yeah, what can I say? It's been a long week, long day today, and the riding here is amazing, you know, and there's so many people out there on the track, which is awesome. But I must say that I haven't had a hiding like this since I was in preschool, so. Bit disappointed with myself, but yeah, I've just got to be better, and at least we know where to go. Mikagorialo dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight di wela ka tsela ntse jalo wetso a re bua re kopana kgante jana ka nako ya bofera bongwe ja ka tlwa ke go dineela ka puo ya Seesemane mme ke re ka gore ya lotlhe a re tswele re ntse re tshware mogolo wa gore re tšhentšhe dikakanyo maikutlo ga mogo le boitshwaro mme ka sone se baka tlhetla ke bo ke di buisitse go go Olebile Samoka Khatireka o di begile ka bagabana re kopana kgante ka nako ya boherabo ka ba maruri ra tshware kopana kgante jana wetso a re pele re di khutlisa re gakoletse neng di itlhomile kwa setlhoeng Puso e tla shafatsa madirelo a BMC go tsholetsa boleng jwa nama ya NAKO. Lekgotla la maloko a dikhansele le kgatlhanong le kgokgontsho ya bong. Setlhopha sa UB Volleyball Club se tshegetsa kgaisano ya malatsi mararo le ditlhopha ka go farologana. Wa tsore di ba kutletseng fa dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme ba semo sa loapi ba latela ka seemo sa bosa. Bagaetso madume nka mogala ka seemo sa loapi na ke khumo se se monaka selekanya sa puleneleng ya gatisitswe mo mosong ka nako ya borobabedi re gatisitse 44 ko Soa Meteorological Station 20 ko Mokobo Primary School 17 ko Emmanuel Kolagobes Farm 15 ko Mahalape Meteorological Station 12 ko Lefans Drift Police 10 ko Kumaga Wildlife Office borobabedi ko Khamane Primary School bosupa ko Chadibe Khotla Borataro ko Moenedi Primary School, Botlhano ko Raditladi Primary School, Bone ko Tirelo Primary School, Bobedi ko Letlole Primary School, Bongwe ko Borwa Junior Secondary School. Megare le ba tshwantsho sa loapi maitsebeng supamaru a bonala mafelo mangwe a dikgaolo tsa lefatshe leno santse re soletse kgonagala a pula difol kgadima mo mafelo mangwe mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatlengkweneng le gare bokone botlhaba nghabe le tšhobe ka tsatsi la tshipi re soletse pula difol kgadima e ya nameng mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatlengkweneng le gare bokone botlhaba ga mmogo le tšhobe go kgaolong ya nghabe le gantsi re soletse pula difol kgadima e phatlaletseng go na le kgonagalo ya muane mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa lefatshe leno setšhaba sa go la go tswelela ka go ipaballa mo dipuleng tse di tsweletseng ka gona ka bokete mo mafelong mangwe a lefatshe leno mo mosong re soletse go itlwatse go le mogote go kgaolong ya tšhobe fa mafelong a mangwe gone go tla itlwatsa go le bothito mme tla re mo tsamayng ya letsatsi go tla itlwatsa go le tsididi go kgaolong ya borwa ko dikgaolong tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng ga mologalo a kweneng go tla itlwatsa go le tsiditsana fa mafelo a mangwe gone go tla itlwatsa go le bothito re soletse ga tsa selekanyo sa mogote o magareng ga 27 go ya ko 32 mme ga le ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Aforika re soletse pula diphefo le kgadima ko Maseru ga mmogo le ko Johannesburg ka kgonagalo ya pula ko Manzini Port Elizabeth ga mmogo le ko Cape Town go tla bo go apogile ko Windhoek ka kgonagalo ya dibata tsa maru ko Lusaka mme go tla bonala pula ko Harare ga mmogo le ko Beira re soletse pula diphefo le kgadima ko Dar es Salaam Blantyre ga mmogo le ko Luanda ke sone seemo sa loapi a ene boroko. Thank you for staying with us now. Earlier on, Botswana Connect, we joined in studio by Mr. Safi Sekwa, the Miss Universe Botswana National Director, and Miss Umpile Putego, Miss Universe Botswana Assistant National Director, to share the Miss Universe Botswana developments. Miss Mosside Worldwide Entertainment Group, an international entertainment and fashion company domiciled in Gaborone, has acquired the rights for the Miss Universe Botswana